менен Özbek'ten, Kırgızstan менен Özbekistan'dın dostluk muamelesi, bir tuğanlık muamelesi tüölük olsun. Özbek kız alayını bir tuğandı. Allah buyursa bizde mına ушул videomuz Kırgızstandагы көпчүлүк саудагерлер үчүн өтө пайдалуу болот деген үмүттөбүз. Biz бүгүн Өзбекстан Республикасы Андижан шаарына келдик. Андижанда мына көрүп турасыздар, Техно Инноватор деген пластмасса завод бар экен. Кадимки биз үйдө колдонуп жаткан үй буюмдары бар го. Мына ошол үй буюмдары пластмассадан мына ушул жерден чыгат экен да. Сиздер бул жердин товарларын фура алып Кыргызстанга алып барып, Кыргызстан боюнча таркатып, сатып бизнес соода кылсаңыздар болот. Андижанга келгенде Жахан базар деген базар бар экен. Ошол базарга жакын жерде жайгашыптыр. Бул жерде эми Технопласт десеңиздер өздөрү билет алып келип коет. Азыр кирип шоурумдан, андан кийин цехтен, андан кийин складтан бүт түрлөрүн сиздерге көрсөтүп беребиз. Эмне керек? Кыргызстанда үйдө ар бирибиз колдонуп жаткан үй буюмдары. Ошол нерселерди алып барып сатсаңыздар болот. Биз азыр мына шоурумга кирип келдик. Бул жерде мына ушул жигиттер иштейт экен. Шахрух, иштер жакшыбы? Жакшы, рахмат. Дагы бир жолу саламдашканча. Биз Кыргызстанда, бул Өзбекстанда ушул жигит менен байланыштык да. Телефон аркылуу чалып, байланышып, анан дарегин тактап келип калдык. Ушул жигит бизди тосуп алды, бир катар көрсөтүп берет азыр. Кыска аралык ичинде көрсөтүп берели. Видеого сөз түрдө лайк басып, комментарий жазып, анан видеону сөз түрдө бөлүшүп коюңдар. Кыргыз менен Өзбектен, Кыргызстан менен Өзбекстандын достук мамилеси, бир тугандык мамилеси түбөлүк болсун. Ошо түбөлүк болсун деген сөз үчүн лайк басып койгула. Макулбу? Макул. Баштадык анда. Кана келиңиз, бир жак чекеден көрсөтүп берин. Бизде Нелер чыгат? чөмүчлөр чыгады. Har xil 3 xil размерде. Варанкалар, 2 xil варианты. Банка, баклажка. Бумагодержательлер, 2 xil варианты бар. Урна, jo'jalarga don idish, suv idish. Бул жөжөлөргө мына. Бул дан идиш, суу идиш. Бая тоок фирмаларга кетет экен да. Бизде тоок баягы фабрикасын ачкандар көп да ошолорго. Жакшы экен. Муну алсаңыздар да болот экен. Так, дагы Kaska бар. бул не каска? Guruch yuvsa bo'ladi. Guruch solinadi. To'ksa. Мунан карагыла. Гүрүчтү салып, жууп туруп, анан мына сеткасы бар экен, сеткасынан суу түшөт экен да. Болбосо, гүрүчтү жууганда мынандай кылып кол менен тосуп атып, сууну агызып, ушинтип кыйнап элек да. Эndi bunda oson bo'lib qoldi mana. Keyin Жакшы, guruchlar ушундан ала кетейинчи мени. Жакшы нерсе экен. Pasha kaltaylar bor. Мына баягы паша ургуч. Pasha urg'ishlar. Urnalar. Урналар. Бул Күрөклөр. Ажатканага колдонот да. Мына таштанды күрөктөрү чыгат экен. Так. Чөгүндөр го, Чөгүндөр. Көрө. Kattasi bor, abdastalar, kichigi bor. 2 xil varianti bor. Буну мечит, медресе, дааратканаларга көп коюп койсо болот экен да, даараткаларны, Juda udobniy narsalar. Бул кружкалар да чыгат. Кружкалар. Har xil. Fanta, Cola, Sprite, Nescafe, Наклейкалар. nakleykalar bilan birga. Жакшы. Булар уже горшокто. Горшoklarimiz 3 xil детский горшoklar. Stul горшок, egar горшoklarimiz ikkitadan. 3 түрдүү горшок чыгат экен, детскилер. Мо вешилкалар да сиздин. Beshilkalar ham 2 xil chiqadi. Kichkinasi, kattasi. Чоң. Kattasi. Bular biounitaz. Yosh biounitaz. kattalarga, Жашы чоңдорго, улгайган ата-энелерге бая үйдө колдонгон го. juda yaxshi. Uni katta varianti ham bor mana. Бул баягы жер туалеттерге ушуну коюп коюп пайдаланса болот, да? Үйгө деле коюп койсо болот. Uyga qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Түшөбү? Chelak tushadi. Chelakni olib, ichidagi axlatni to'kib, Кайрап келип коюп коёт. tayyorlab yuvib qo'yadi. Yuvib qo'ysa bo'ladi. Жакшы экен. Булда варианттары бар экен да. Qora seri bor. Stullarimiz bor. Бая детсаттарга, Детский сатыларga. детсаттарга үйгө коюп койсо деле болот. Булар да бар экен. Пишип. Детский ванналар. Детский vannalar bor mana. Детский ванналар. Мынау күзгү бул комплект менде. Ko'zgu komplekt. Mana sochiq ilgichi, mana 2 xil. Bumaga ilgichi. Mana zubnoy cho'tkalar solib qo'ysa bo'ladi buning ichiga. Mana o'zi. Күзгү. Ko'zgularning o'zi. Katta. Bu жаңы үйлөргө ушуну койсо болот экен, а? Juda Баягы. yaxshi bo'ladi. Yangi vannalarga, remont bo'lganlarga. Жакшы. Chelaklarimiz bor. Cheleklerden 7 litrlik, 12 litrlik farellarimiz bor. Non idishlar bor. Non idishler. O musur çelekler eкен да? Musur chelaklar. Musur çelekler. Musur çelektin mına setkalılığı var ya, mınanda tamçı setkalılığı var eкен, ha? Buni ham ichida kalsiy o'rniga. Kalsiy o'rni deb qo'yamiz. Salfan
qo'yadi, kiygizib qo'yadi. Paketni solib turib, kiygizib bilan javob qo'yadi. Yaxshi. Buni oldi buni. Bu ne? Bu suratda ko'rinib turibdi. Bu oldina qo'yib olib, oyog'inda oldiga qo'yib olib, bemalol ishlasa bo'ladi. O'tira turgan narsa ekan, bunda o'tirib olib, bunda. Shunday o'tirib olib, bemalol ishlasa bo'ladi. Bolalar rasm chizsa bo'ladi, yosh kattalar divanda o'tirgan holatda turmasalar, shunday o'tiradi, ovqatni olib keladi, qo'yadi, yeydi, yana olib qo'yadi. Sonda ekan. Bu konteynerlar da bor. Konteynerlarimiz bor. 1.2, 5, 10 litrlik, 1.8lik konteynerlarimiz bor ovqatlarga. Tomoq oshqa. Bular mana u chelak, masalan, mana ovqat oshqa deganlar bарлigi pищевой siryodan ishlanadi. Pищевой. Birinchi sort. Birinchi sortdan ishlanadi hammasi. Prozrachniy chiroyli. Yashiklarda chiqadi ekan. Yashiklar ham 8 xil yashik chiqadi. Katta, kichik, eng kichik bo'lib. Qolganlari ham gul idishlar. Qolganlari gul idishlar hammasi. Oho. Podokонniklarga, podokонникlarga chiroyli. Turetskiy variantini faqat o'zbek, Madan O'zbekiston. Hammasi. O'zi shundaylar o'zi Turkiyadan ko'p keladi-da. Turkiyadan keladi. Endi hozir biz ham ishlab chiqaryapmiz. Solishtirmamiz, sizlarga arzon bo'ladi misol. Arzon bo'ladi. Biz ancha 5 barobar, 3 barobar arzon bo'ladi. Yaxshi. Gul idishlarining o'ta turi ko'p ekan. Bunday 3D variantlari da bor ekan, qarangizlar. Bunday guldulari da bor ekan, qarasangizlar. Buna ildida cho'ngdori turadi. Hozir o sirtdagi assortimentlari bilan gullarni solib ulgu qator qo'yib qo'yib tur. Va limon, banan o'stirim deganlarga bunalarda ketaveradi ekanda. Dekorativniy cho'ng gullarda. Juda chiroyli ishlangan hammasi. Ana menga qiziq bo'lgan jeri buni qarangizlar. Qadimki avto unalardan pechka korpuslari. Pechka korpuslari. Kobaltniki. Bu kobaltniki. Aha. Bu filtrini qo'yadi. Zapchastlar sinib qolgan bo'lsa, boshqa qolgan bo'lsa, yana biz asosan GM bilan ishlaymiz. Bu Damastiki. Damastiki. Bu Gentra. Gentra'niki. Shu o'xshagan narsalarda chiqaradi ekanda. Buna qaranglar. Buna radiator pechkasi. Kobaltiki. Kobaltki radiatori. Avtomati, mexanikasi, bu trekker. Ha, trekker degan chiqadi. Вообще kuchli zavod ekan-siz. Hop, mashinaning plastmassalaridan chiqaradi ekanda. Mashina plastmassa. Soni. Ushul yer showroom ekan, to'g'anlar, mana ko'rib turasizlar, assortiment o'ta ko'p. Bu yoqda o'sha ofisda bolalar ishlayotgan, kelasizlar, o'sha yerda aqchasini to'laysizlar, bu yoqda kassasi bor ekan. Shot faktura, narx belgilarini polni chiqarib berasizlar. Polni chiqarib beramiz. Fur olganga biz dokumentlarni tayyorlab, shot fakturalarni qilib, S1larni qilib, hammasini Qirg'izistonga yetib beramiz. Chiqarib berasiz. Mo taziklarning turlari qo'ygan-ku. Taziklar bor. Bular sinmaydigan yaxshi taziklar. Taziklarning bunday turlari bor ekan. Bular pishvoymi? Bular pishvoy. Bular chorvaga. Bular chorvaga yaxshi. Mollar sindirib olmaydi. Ha, yaxshi. Ha, mana suv idish, boyaga asal, balga ishlatgan, ha? Bizda asalchilar, balchilar, ari baqqanlar ko'ncha shuni ishlatadi. Juda yaxshi ularga. Bal quyib eksport qilganga, satganga, ana bundan da asal idishlar bor. Asal idishlar bor. 1 litrlik, 2 litrlik, 3 litrlik, 5 litrlik asal idishlar bor. Bu kuzgilarda sizlar chiqarasizlar. Ko'zgilarni ham biz chiqaramiz. Bu ko'p uylarda bor. Yaxshi. Sonu bu showroom bo'ldi to'g'anlar. Bu showroom. Showroom bo'ldi. Endi sexga kirib, sexni bir qator tanishtirib qo'yaylik. Alistamay yo'q. Videoga like bosasiz, so'z turda boshqalarga jo'natib bo'lishib qo'yasiz. Juringizlar. Bu bizning ortimizdagi cho'ng imoratda ushul zavodning sexi ishlaydi ekanda. Liniyalar, büt, cho'ng texnika apparatlar qo'yilib tur. Plastmassa siryo eritilib, anan o'zining matritsasida quyilib chiqadi ekanda. Oho, mana zavod, mana o'ndirish. Hozir liniyalarni bunday bir joq chekkadan bardig'ini emas, aralatib telekosini ko'rsatib beradi. Birinchi uchidan boshlaydi o'xshaysiz. Bu yoqda qadimki tashtanni urnasi chiqadi ekan. Urnasi chiqadi. Ushul apparatda chiqadi ekanda. Shu apparatda chiqadi. Kasos kiydirilib, chekkalari kesilib, tayyor holatga keltiriladi. O, issiq turadi. Yaxshi. Soni. Bu tamchi guldu yaxshi ekanda. Siryosi bu yoqda ekan. Bu yoqda kolchasi chiqadi ekan to'g'anlar. Buna bu yoqda chiqarib qo'yibdi. Bir qator bunday aralab ko'rib qo'yaylik, ha? Buna o yerda bu yerda gul to'yi chiqadi. Gul idish chiqadi. Bu yerda urnani boshqa sorti chiqadi. Ha, boshqa sorti. Boshqa formasi. Boshqa formasi. Bu yerda unitaz, katta unitaz, bio unitaz chiqadi. Ha, bio unitaz bu yoqda chiqadi. Mana. Bio unitaz bu yoqda chiqadi ekan. Chiqqan yerida ko'rib qo'yinglar. Mana ko'rdingizlar? Bu yoqda o apparatning ichida eritilib, quyilib, qalbga solinib ana chiqadi ekanda. Qancha minutda bir chiqadi? 1 minutda. 1 minutda biri chiqadi. Hozir shuning ichidan chiqadi-da. Büt komanda bu yoqda kompyuterga ketganda, polniy programming qilingan unga. O'zi avtomat eshikni ochadi, tayyor bo'lish bilan.
Dayar болушта автомат эшикти ачат. Анан бияка алып чыгат да. Аз көрөлүчү. Жакшы. Бул эми унитаздар ушу сапаты жакшы дейми? Сапаты жакшы. Сынып калбайбы? Жок. Мына чыкты. Биякты караңыздар. Ысык бе ака? Ысык. Ысык қой. Мыналарын кесіп салат деме? Bularni olib tashlaydi polni. Kesip alып салат. O'z qo'ldan chiqadi. To'lqinasi ham qalin bu. Qolgan unitazga qaraganda qalinroq. Bio unitaz. Alып пайдалана бересиздер. Жакшы экен да. Каяктан чыгат дечилик? Бияктан чыгат экен да. Бул ар бир мындай чоң аппараттар өтө кымбат болсо керек, а? Да, juda qimmat bular. Биякта дагы горшоктор чыгат Bu экен. yerda gorshok, yana gultoylar. Bu жанагы Bu yerda pechkalar, radiator qopqoqlari. Radiator крышкалары. Бул заводдун заказыбы, э? Zavodning zakazi. GM zavodining zakazi. Машина заводко өткөрүп бере бересиң. Mazot. Машина заводко. Мына бул жактан чыгат турбайбы, э? Радиаторлар, крышкасы. Бул кайсы машинанын радиатор крышкасы? Bu Cobalt'niki. Кобальттыкыбы? Чыгат экен, анан ашыкчасын кесип ушинтип секин Bu ham issiq. даярдап өткөрүп берет экен, ысыкпы? Ha, issiq. Ысык экен. Жакшы. 1 мүнөттө бир өзү чыгат экен да, э? 1 minutda bitadi. 1 мүнөттө. Бул ысыкка чыдамдуу да эми, а? Ысыкка чыдамдуу. Радиатор крышка болуп атат. Udara прочности ham yaxshi. Мынакта күзгү Рамкалар корпусу чыгарат экен, а? Bu da guldish. Гүл идиш. Ошондо мына ар бир аппарат ар башка нерсе чыгарат. Har birisini chiqaradi. Bu yerda mana unitaz, детский unitazlar chiqadi. Детский унитаз мынаны чыгарып атат, мына. Стульчик унитаз бар го? Мына. Ушуну өзү менин балдарымдагы ошо 5 балам, 4 балам ушунда чоңойду да. Биздин убакта жок эле. Мындай нерсе. Действительно чоң завод. Gulidishni ichki korpuslari. Ички корпустары. Ички корпустары. Мына. Күзгү. Бул уже упаковкада даяр турбайбы? Tayyor upakovka. Olib ketish mumkin shunday olib. Кыргызстанга ушундай канча фура алып барып Кыргызстан боюнча таркатып сата бересиздер да. Туура? To'g'ri. Мында оптум эме кылсак арзан кылып бересизби? Skidka qilib beramiz. Qancha ko'p bo'lgan sari shuncha skidkasi yaxshi bo'ladi. Болду. Сүйлөштүк. Бул баягы Unitaz. Челек унитаз экен, а? Челек unitaz. Челек унитаз мынакей. Buni qopqog'i bor. Челек унитаз кадимки. Капкагы бар. Qopqog'i bor. Да бул адамды канча көтөрөт? Жакшы эле көтөрөбү? Bemalol ko'taradi. 100-150 kilogacha bemalol ko'taradi buni. Сынып калбайбы? Yo'q. Xudo xolasa. Отуруп bemalol бошонуп анан туруп кете бересиз. Жакшы. Ушул эме. Так, склад. Складпы нара? Naryoq sklad. Склад. Sklad. Жүрүлөр. Складты дагы көрүп коелу. Ko'rsa bo'ladi. Biraz mana marhamat sklad. Shunday skladdan 3 ta sklad bor. Ушундай складтан 3-өө. 3-өө bor. Товар толо. Tovar to'la. Канча количество болсо чыгара бересиңер? Bemalol chiqarib yetkazib beramiz hammasini. Бардыгы өз-өзүнчө тизилиптир да. Мисалы мына горшоктор экен. Көгү, кызылы, сарысы, жашили бүт бардыгы бар экен да. Чөмүчлөр. Мына чөмүчтөр экен булар, а? Farel paqir. Farel пакыр дейт. Мына кружкалар, а? Кружкалар hammasi. Кружкалар, баягы бала бакчаларга, мектептерге мына көрдүңүздөр. Мына кружкалар. Балдарга. Канча керек болсо ала бересиз. Жакшы, гүл идиштер. Gül idishlar, mana kaskalar bor. Guruch kaska. Баягы гүрүч каска. Нан салгычтар. Non solgichlar. Өтө көп нерсе экен. Бул склад, бир эле склад экен да. Мындай Бул бир складтан склад. дагы экөө бар. Bundan tashqari yana 2 ta bor. Түшүнүктүү. Жакшы. Анда жыйынтыктайбыз. Биз экранга телефон номерларын жазып койдук. Ошол номерларга тез арада чалып байланышып сүйлөшүңүздөр. Фура менен келсе, фура менен дагы чыгарганга болот Кыргызстанга. Bemalol. Hammasini kutib qolamiz. Qirg'iziston xalqini kutib qolamiz. Азыраак количество болсо карго менен чыгарса болобу? Kargo bilan chiqarsa bo'ladi. Болот. Болот. Тез кабардын атынан, биздин атыбыздан келсе, скидка болобу? Skidka bo'ladi. Куда каласа. Xudo Кылып бериң, xolasa skidka суралыча. beramiz. Bo'ldi. Кылып бериң ака. Аллах ишиңизге береке берсин. Бар Ajraysiz болуң. senga. Чарчабаңдар. Xo'p. Видеого сөз түрдө лайк баскыла, анан ушул видеону сөз түрдө башкаларга бөлүшүп койсун. Бөлүшүп койгула. Бизден ыраазы болгула. Биз атайын ушу Андижанга ушул заводду келип тартып сиздерге чагылдырып көрсөтүп жатабыз. Кыргыз менен өзбек ылайым бейишке чейин түбөлүк бирге болсун. Ассаламу алейкум.